Jesi ljudi, evo nas u novoj epizodi na kanalu i izvinite što će ova epizoda biti onako skoro da nemam glas, to je samo zato što je fucking 20 do 1. Da. I vidite, između epizoda sam malo igrao, znači bio sam 9. level, sad sam 18. Igram opet challenge, a ovo na 18 levelu me tako nervira. Znači, ubi Bože. I ljudi, iako ovaj klip možda izaći čak ujutro, vi ćete to 100% gledati ujutro, znači ja sad snimam, svi mi spavaju u kući. Oh shit. Ja uzeo telefon, šta ću, ajmo snimit neki klip. Da ljudi imaju šta gledat na mom kanalu. Znači, ova igrica je previše zanimljiva, ali previše natjerana riječ. Brate, riđaš dok je igraš. Ma, brate. Najveći rage ikad, brate. Vidi ovo. Fuck. Jo, jebem ti ove reklame. Čujete koliko sati? Ladno, brate mili. No. Ja sam ljudi tako bolestan i tako ne znam šta ćemo danas pričati u klipu. Znači, o igrici mi se ne da pričat. Šta? Dovoljno je da se iznerviraš kad god igraš i da natjera na najveći rage ikada, brate. Ali, da ljudi, znači, pišite da li hoćete Agario, brate, party s prijateljima ili negdje onako, Agario obično. Jer ja sam na Agariju 20, falim još 5 kada budem 21. level. Znači, tako te prelazim levele i to mi je tako zanimljivo igrat, ubi Bože mene. Opa, wop, 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 hopa, hopa. I ovo sam jednom prešao. Ej, what the fuck? Oh, kako sam sad imao sreće ljudi. To, brate. Ali ovo, pičkama poklopac, repere na konopac. Fuck shit, kako je ovo sjebano. Znači, sve poklopine. No, brate. Pijope. Sad krene, opa. Sad krenem, opa. Sad krenem, opa. Sad krenem, opa. Op. Opa. Op. 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 Ne, brate, no. Kako mi to uvek natjera na rage. Joj, kakav rage. Znači u ovoj igrici, ko se ne iznervira? Poni kralj. Brate, milije se svaki dan nerviram. To jest, serem. Danas sam je tek instalirao. To jest, jučer sam je tek instalirao jer danas je 9. Pa da, 9. je prošao novi dan. Znači, dobro. Evo, da lakše kažem. Dobro jutro ljudi. Novi dan, nova faka. Znači, Čabenski. Već smo 20 challenge. Što nije još. Opa, op, op, op. Op, 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 op. Op, op. Oh fuck, kako ovo ide brzo. Znači, ja mislim da će vam biti sve brže i brže. Samo sumnjam da neće. Izvinite zbog ovoga što radim, brate. Ne da mi sad piđit nos. Poklipa. Aj tako
snimam za vas klip jer volim YouTube. I to mi je onako hobi i to mi je zanimljivo jedino. Izvinite kad ne bude klipova jer ipak idemo u školu i ako nešto mi ostane slobodnog vremena, pokušavam da igram malo se s prijateljima i to. Ja ne živim od YouTube-a još. Možda ne budem ni živio nikad od YouTube-a. Ali ja ću uvijek snimati. Dakle, posebno kad budem veći. Kad već ću još više. Kad budem velik, normalno. Danas sam vidi čak i temu koju ću pričati. Kad budem veći ću snimati, normalnije, ne na Androidu igrice, brate, već. Igrice, brate, mili. Prave igrice. Vidite o čemu vam pričam. Ali ja bih malo... Šta je ovo? Ja bih malo igrao Race, jer to uopšte ne igram. Race, znači evo Race 3 sam tek došao. Opa. To smo kao trke, ljudi. Opa. Dobro je. Fuck you, man. Wow, fuck shit. Para. Slovo na zapadu, kod kuće dušim franke, stila si. Manila, pitaš kako karijera. Ajde. Ne, pa kako me uvijek opfizi tako? Kakav rič? Ne. Opa. Ma mršo pičku materinu. Što kao vud? Kaufland, što vas čini sretnim, jer ovo ja ne volim igrati. Ja ću malo ovo obično. Jer od kad sam ovo instalirao, ovo nisam igrao. Da, ljudi, bukvalno od kad sam instalirao igru, nisam igrao ovo obično. Stvari, ja mislim da jesam to igrao. Ne znam sad napamet. Pa jesam, da. Ovo je sjeban, Znači, ljudi, Čavenski. Viš šta je sad ovo? Kako to tako nešto drugačije stavno? I tako, ljudi. Za par dana, ne znam koliko tačno, idem sa školom u Osijek. Idemo gledat neki film, pa možda bude neki vlog. Ko zna, malo tamo idemo u McDonald's da zujimo. Da chillamo, brate. Možda 100% bude neki takav vlog tamo iz McDonald'sa i te fore. I kad se budemo vraćati kući, to će biti onako zanimljivo. Vlog sa nekim drugarima i to. Ljudi, znači to je bilo to za ovaj klip. Ako se video, ostavite like, share i komentar. Također se subajte na kanal, ako već niste, pogledajte prošli